Halo guys, bersama saya teman Ed's friend. Saya ini lagi jalan-jalan di tengah sawah. Itu guys, lihat guys, sawah-sawah kering kerontang guys. Lungko-lungkone banyak sekali guys. Kering guys. Oh, bisa dilihat guys. Ya guys, oh hawane panas guys. Oh, lungko-lungko tok guys. Ya guys. Nah, ketiga guys, banyune entek guys. Kering kerontang guys. Aduh. Capek guys. Ya, bane panas guys. Panas sekali guys. Sumuk guys. Ah, kering kerontang guys. Banyak lungko guys. Tuh lihat guys. Ya. Kesel guys. Bersepedaan guys, sepedaan. Gues. Oh, kelihatan tuh guys. Oh. Jauh guys, jauh dari pemandangan, jauh dari kampung guys. Aduh lor, aduh kidul guys. Oh, jauh guys. Demikian yang aku sampaikan kepada rekan-rekan guys. Makasih. Wassalam.